بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بكجر تنتي نغيني ربي رحمني ربي جلالتي ربي سنرتي هاجرات جتشا صلاة كسوفا صلاة خسوفا. يقال الكسوف الخسوف الخسوف يوخا الكسوف جارين كسوف جتشو مال جتشو yeroo ammaan tana boru insha Allah guyyaa boru jechuudha ganama sa'a ganama barii jechuudha aduutu nuura sii dhabuu deema wahiitu ji'aa fi aduu wal jidduu dhufu ati aduun kusuufuu deemti nuura sii dhabuu deemti sa'a wahiitiif biyya teenya Itoophiyaa keessatti ganama sa'a 12 eegalee jaanii sa'a wahiif aduun ni kusuuftii jechuu takka sinii biyya Itoophiyaa takka qaxarii fi naannawa gartee biyya Arabaa takka aduutu kusuufuu deema. Warri aduu san hin laalinaa ja'an warri saayintistii aduu san hin laalinaa yoonii fi halaaltu tahee manzaraa gartee aduu wanti gootu wanti si dhoorgitu saniin yoo laalte malee ijaaf gaarii miti jechaa jiran. Ija yoonii fi gama samii ilaalte ijji tee ni dhaamtii ijji tee ni dhabamtii wanni ja'uu hijiba gartee ijji tee wanni dhabamtu hin jiru garuu gama samii ilaaluun gama aduu sanii ilaaluun gaarii miti jechaa jiran saayintistoonni jechuu. Kusuufni biyya teenya keessatti tahuu deema ifii naannoo tokko biyya Arabatti tahuu deema jechuu. Kusuufni kuni kusuuf hoonni ja'an afaan Arabatti hoggaanii fi aduun nuurasii dhabde yookaan ji'a nuurasii hoggaanii fi dhabe sanii fi kusuuf yookaan kusuuf ja'aniin hoggaanii fi aduun nuurasii ifaa isii aduun yookaan ji'a nuurasii dhabde saniini kusuufa ja'aniin amma biyya teenya keessatti boru ganama uumamuu deema. Maaliif uumama wanti kun maaliif aduun nuurasii dhabde yookaan ji'ni maaliif nuurasii dhaba? زمن نبي ربي صلى الله عليه وسلم قافتوكو أدون أكا قرتي بورو غنمته ديمو بيتينيتي أدون توني كسوفته المساتي الدوئي المسا تورا أمتت جهمو تورباتي مجاتك مكان إساء إبراهيم جانين إبراهيمي نبي ربي تدوئي ساني أدون تون نورسي دبدي أكا بورو غنما وانته ديمو جتشو ساني صحابوني مال جان du'a Ibraahimii fi aduun tuni dhaamtee ja'an. Aduun tuni sababaa gartee waan boru ganama biyya teenya tahuu deemu kana du'a Ibraahim gaafa ilmi nabii rabbii Ibraahim du'e sani Ibraahim duunaani aduun gartee nuura dhabde jannaani nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam Bilaal as-salaatu jaami'a azaane jechuu. Azaaneeti masgida walit qaban. Eegasi nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam صلاة كسوفا صلاتين هجاني في أدون إيته هجاني في أدون ورسي أبدي صلاة نجرة صلاة كمي صلاة قرتي ركعة صلاة بروتين أد ركعاتك خيستي قراتي لما في ركوع لما جرى ركعاتك خيستي فكين ينسيخن الله أكبر جئه دتا بك في تجرات الصلاة الله أكبر جئه هدتا إيجاسي صلاة قرتي دعاء استفتاح إيجا قرتي فاتحة قرأ بودا إيجا فاتحة قرأتي بودا قرأتي ديرا قرأت قرآن قرتي حفظي أتي قبض إيجا قرأتي ديرا قرأتي بودا الله أكبر جتيتي ركوع قبودا هقاني في ركوع أبوتي بودا ركوع الرتي نتورا رسول ربي تري سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح نتورا جتشو إيجا توري بودا سمي الله لمن حميدا جاء إيجا سمي الله لمن حميدا جاء بودا ربنا ولك الحمد إيجا جاء بودا إيجا سي هركسا قمرت خايتيتي فاتحة قرأ آية برو قرأ أما سيس سورة بقرة آل عمران فقرأ قرأ
eegasi Allahu akbar je'ee rukuu'a gabbu'a. Amma qaraatiin lamantaane rukuu'uunis lamantaane rukuu irrattis akkasit tura. Rukuu irratti eega ture booda sami Allahu liman hamidaa ja'a yeroo lammadaa. Rabbanaa walakal hamdi eega je'e booda sujuuda gabbu'a jechuudha. Sujuuda lamaan sujuuda takka bu'ee eegasi rabbi ighfirli eega je'ee ammaasi sujuuda lammadaa gabbu'ee eegasi ol ka'a jechuudha. Ol ka'eeti akkuma raka'aa duraa godhetti akkuma raka'aa duraa salaatetti raka'aa qaraatii qara qaraatii tana faatihaa qara'ee eegasi aayata biroo qara'ee suuraa biroo qara'ee rukuu'a bu'a. Eega rukuu'a gabbu'e booda rukuu'atti ture sami Allahu liman hamidaa ja'a. Eegasi qaraatii biroo qara. Eegasi rukuu'a gabbu'a. Eegasi ammaasi sami Allahu liman hamidaa ja'a. Akkuma duraanii jechuudha. Eegasi sujuuda gabbu'aa jechuudha. Raka'aa tokko keessatti qaraatii lamaa fi rukuu'a lamaa jira. Raka'aa tokko keessatti. Sujuudni akkuma sujuuda yeroo kaaniiti. Sujuuda lama sujuuda. Garuu qaraatii lamaa fi rukuu'a lama. Faatihaa fi suuraa takka. Rukuu'a gabbu'a. Sami Allahu liman hamidaa ja'a. Qaraatii itti fufa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin jee itti fufa. Eega qaraatii suuraa faatihaa qara'ee aayata biroo qara'ee booda ammaasis rukuu'a gabbu'a. Eegasi sami Allahu liman hamidaa ja'a. Eegasi gabbu'a. Eega gartee raka'aa haga gartee aduun nuurasitti deebitutti salaata itti fufan. Eegas booda nabiin rabbii sallallahu alayhi wa sallam khutbaa godhe. Inna ash-shamsa wal qamara aayataan min aayaati Illaahi je. Aduu fi ji'ni mallattoo tokkichummaa rabbitti waan qaceelchurraahi aayattoowwan rabbiirraahi je. Sigalee لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته جرو إبراهيم الدؤي المنبيت الدؤي جانيتي سببا سنتي أدونتني أكنت هاتي جتشات ترانيمي دؤ إبراهيمي في متي جئ نبي ربي جرين نمتوكو في اللي يوخا دؤ نمتوكو في اللي أدونتني نورسين أبدو أجفر وكا غارتي جرين نمتوكو في اللي ولا du'a nama tokko namni abbaan fedhe du'ullee aduun tuni kusuufa hin taatu nuurasii hin dhabdu wa innahumaa aayatan min aayaati Allaahi yukhawwifu Allaahu bihimaa cibaadahu je rabbiin wanni isii tana nuurar dhabsiisuuf gabroottan isaa sodaachisuufi je maali beekna masgiida amma gubate kanaaf rabbiin gabroottan isaa sodaachisuuf waan kana godhuu mala. Dalagaa rabbii nuti hin beeynu masgiidan gartee akkana gubachaa jiru muslimni callisu kanaaf rabbii waan kana godhuu malaa jechuu hin beeynu nuti. Tanaaf rabbiin gabroottan isaa sodaachisuu fi aduu tana nuura dhabsiisaanii je. Deebi'ee maal je? فإذا رأيتم ذلك هجاني في أدون سن يخاجئني نورسي أبوسا هجاني في قرتن ربين قبروتن إسان صداتشسو في يعني فافزعوا إلى ذكر الله جي قام ذكري ربي تددفع قام قرتي خيري قلتي صدقاتشوتي خرا ربي توبا ديبوتي ددفع جي إرقام ربي خطبا قولي جيجو وهم برو غنما إثيوبيا سان خيسة تهو ديمو جيجو ساني جيجا إمامتيجي أتي إمامتيجي إيغا قرتي ركاء قراتي لما ركعة لما ركعة تكو خيستي قراتي لما في ركوع لما صلاة كسوفا إيجا صلاة بودا خطبة قد أجتشو خطبة قد أمة خر ربي تياما ساني نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكا قبروتن بلسوم سن أججي هو غافة سنتي جتشو غافة أدون كسوفتي سنتي قبروتن بلسوم سن زمانا خانا قبرين جرو واني نتيقودو قبنو نيسا تكت قشي تكتهو لمتهو كرانتهو جدمتهو وانو ربي سيخنن صدقت ني صدقتن استغفار قدن خر ربي ديبيان ذكري قدن قوية سنخيستي صلاة سنخيستي نبي ربي وأفر أرك صلاة كسوفا سنخيستي جننني في إبدينة في دميجي جنة أرجيتنجي جنة قرتي عنبة توكو
argeje osoo cinaba san gartee kutee duniyaa tanatti fidee haga duniyaan tun jirtu cinaba san ilmi namaa hundi ni nyaataa je kalammadaa eenyu arge Amr ibn Luhayy arge namtichi kun Amr ibn Luhayy kuni al-Khuzaa'i nama yeroo duraatiif laataa fi Uzzaa eenyu hubal sanama xaa'ota Qurayshiin gabbaran amantii nabi Ibraahim jijjiirsiisee namticha kana jechuu damiina Qurayshii ture Shaam dhaqeeti biyya Shaam zamana san gartee Roman Empire kanaatutu bulchaa ture achirraa xaa'ota kana hubal jedhamu kana gaffide namticha kana marrimaan isaa lafatti gartee marrimaan isaa kun lafa bu'ee ibidda jahannam keessatti akka naannawaa tureen marrimaan isaa shorreessuun arkee je ibidda keessatti ibidda jahannam keessatti khasadaffaa nabii rabbii guyyaa kana keessatti salaata kana keessatti waan arge intaloo adurree hiitee beelaa fi dheebuun ajjeeste sababa adurree saniif ibidda jahannam rabbiin naqeen adurree beelaa fi dheebuun ajjeeste bineensa yookaan beeyladaa hidhanii beelaa fi dheebuun ajjeesuun shari'aa islaamaa keessatti sababaa waan jahannam itti seenan irraa ibidda itti seenan irraa intaloon tuni zamana nabii rabbii dura adurree fuutee hiiteeti adurreen beeloyte dheebotti akka deemtee gartee hin nyaanne bineensa deemtee hin laallanne hiitee jirti ifi nyaatatti hin kannine dhugaatiitti hin kannine obaatti hin kannine bishaan waa takka itti hin kannine akkasitti ajjeeste adurree jechuu sababa adurreetiin intala san jahannam keessatti nabii rabbii salaata kana keessatti arge khasadaffaa namticha gartee saariqul hajiij namticha warra hajjii dhufe hundaahu akka nama gartee dulloomeetti ulee qabatee deema ulee san hokkoo qabdi warra hajjaajoota gartee dalagaa hajjii kanaan heewasame meeshaa isaanii duraa hata yoonii fi gartee isaan itti beekan bar uleetiyya tanaatu hokkoo qabaasanii fi bar dogongoraanin waan kana godhe jechaa ture jechuu namticha gartee meeshaa warra hajjaajoota warra hajjii dhaqu hatu ibidda keessatti arkee jechuu salaata kana keessatti tanaaf obboleeyyan kiyya salaanni kuni akkaataa itti salaatamu ifa bahaadha dubartiin mana keessatti salaatuu dandeessan dubartii mana keessatti salaatuu dandeessan masgiida dhaquu hin dhaqqabnelleen masgiida dhaquu kan dandeenyelleen jechuudha mana keessatti salaatuu ni danda'a akkatti salaatan irra deebi'eetiin si hima Allahu akbar jettee hidhatta hoggaanii fi aduun wantii jettee Allahu akbar jettee hidhatta faatihaa qaraata gabaabumatti faatihaa qaraata eegasii qaraatii beeytu qaraata eegasii rukuu'a gabbuuta سبحان ربي العظيم إيجا ركوع قبوت يبودا ركوع قراتي قرات سمي الله لمن حميدا جتيتي إيجا سمي الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد إيجا جتي بودا هركا خيق أمر خايتي فاتحة قرات دي بيتي جتشو أكا دراني سنتي فاتحة إيجا قراتي بودا آية برو تأتي بيتو قرات إيجا سي ركوع قبوت ركوع الرتيس نتورت إيجا تورتي بودا سمي الله لمن حميدا جت يرو لمدا ربنا ولك الحمد إيجا جت بودا سجود قبوت سجود نسجود إيجا سي أول خات نتي سجدشو سجود لما داس نسجود إيجا سي أول خاتين أبت ركعة لما داجتشو ركعة لما الصلاة ركعة لما الصلاة ركعة لما إيجا صلاة تبوت سلامة بافتاجتشو تناف سلاني كسوفا ركعات كوخيستي كراتي لما في ركوع لماتو جرا جتشو wanni rabbiin aduu tan akkana godhuuf gabrottan isaa sodaachisuuf saayinsiitutu akkana godhee asii abaluu fi abaluu waliin dhufee akkana tahee akkas tahee tuni sababa kanuma jiru tahee haaluma jiru tahee aduutu ji'a gartee wanti marree kilipsiitutu dhufee walirra dhufee maal siin ja'an nuti warra amantii qabu saayinsiitti sitti ni amanna akkasillee ta'u rabbiin sababaa waan san godhuuf gabrottan isaa sodaachisuuf rabbiin sababaa waan san godhuuf sigalee gabrottan isaa sodaachisuuf anaa fi atii kana nu sodaachisuuf maaliif akka kara rabbii deebinuuf akka istighfaara goonuuf akka zikrii goonuuf akka sadaqannuuf akka imaamtichi hoggaan fi khutbaa godhu ummata hamtuurraa dorgee khayritti qaceelcha imaamni masgiidaa jechuudha saniifuu
rabbiin boru ganama aduun tun wanti taati jaan insha Allah warri gartee naannawa san jirtan salaata kusuufaa hin irraanfatina salaanni kusuufaa yoo ummanni tokko salaate ummata tokko irraa bu'u waajibaa miti yoo ummanni tokko salaate ummata kaan irraa bu'u jechuu biyya teenya keessatti boru ganama akkas taha rabbiin gabrottan isaa sodaachisuu fi mumkin rabbiin waan dalagaa gartee dhiyootana masgiida gubate kanaaf tahuu mala wallaahu aalam maaliif callistan odoo manni xiyya gubatu je'ee rabbiin dallansuu rabbii tahuu mala sigalaa dallansuu rabbii tahuu mala odoonii fi mana rabbii gubate ilma namaatii jennee callisna garuu siyaasaa jennee callisna ilma namaatii jennee callisna nama gammachiisuu jennee callisna manni rabbii gubate masgiinni mana rabbiiti mana xiyyaa fi keetii miti mana rabbiiti mana rabbii mana xiyya je'een irra jaalatamaan bakkaa masgiida irra jaalatamaan bakkaa addunyaa tanarra jechuu masgiida rabbii kana 35 hoggaanii fi kaan gubanii kaan wanti godhan callisiinsa kana rabbii subhaanahu wa ta'aalaa nutti dallanuu mala gabrottan isaa sodaachisuuf waan kana godha tana beekuu qabna nuti hundi beekuu qabna namni amantii islaamaa hordofu hundi rabbiin wanni biyya teenya keessatti yeroo masgiidni gubate amma wanni akkanaatun uumamuun maali sababaan maali amma dura zamana dheeraa keessaa yeroo takka faata garuu masgiida kana masgiida gubachuu fi aduun akkana tahuun walirra dhufte laal dubbiin tun dubbii gartee nama keessa xiinxalee arguuf dubbii nama keessa beekuuf dubbii nama amantii beekuuf nama islaamummaa hordofuuf dhaamsa guddaadhaa beeke dhaamsa guddaa yaa nama ummata yaa muslimtoota Itoophiyaa kuni dhaamsa guddaa rabbiin nu taajjabu jira rabbiin nu laalaa jira callisiinsa keenya nu laalaa jira usuu keenya nu laalaa jira osoo manni keenya gubatee arra halkanii guyyaa boonya garuu mana rabbii gubate akka ati mana keetiif falmattutti rabbiin mana isaatiif ni falmata akka ati mana keetiif dhaabbattutti rabbiin mana isaatiif ni dhaabbata tanaaf callisiinsa gartee warri Itoophiyaa siyaasa nagaya ja'anii callisiinsa kanaa rabbiin nu dallansuu rabbiiti rabbiin gabrottan isaa sodaachisuu fi boruu ganama kusuufa godhuu deema biyya Itoophiyaa san keessatti kusuufa godhuu deema boruu ganama maaliif Itoophiyaa san keessaa fi biyyuma waa xiqqishoo takka gartee ta'e sababaan maali gabrottan isaa sodaachisuuf hadiisan nu himee jira rasuulli rabbii hoggaanii fi kusuufni ta'e hara masgiida hara gartee salaataa daddafaa jee hara salaataa daddafa hara zikrii hara rabbii deebi'uu daddafa akkas jee hara rabbii keenyaa haa deebinu hara salaataa haa deebinu mana rabbiitiif haa dhaabbannu mirga gartee rabbiin gartee nuti bar bakka bu'aa dachii tana keessatti bar nuti khaliifaadha bar bakka bu'ummaa teenya mirga keenya eegsisiisuudhaani jiraachuu qabna mana rabbii irra caalaan bakkaa mana rabbiiti mana rabbii kana rabbiin yoo nuti callisne rabbiin ifiif ni eeggata rabbiin azaaba nutti hin buusin rabbiin dallansuu isaatiin azaaba nutti hin buusin alhamdulillah jechuu qabna rabbii keenya haa deebinu mana rabbii haa eeynu mana isaa haa eeynu kuni mana rabbiiti irra caalaan bakkaa dachii masgiida akka ati mana qabdutti rabbiinis manni rabbii masgiida jechuu masjidni mana rabbiiti bakka rabbitti gabbaran irra caalaa bakkaati akkasii aduu fi jiini wanni gartee ayataan min ayati Allah je'e mallattoo rabbii tokkichummaa si qaceelchu لا يكسفان يعني لموت أحد من الناس ولا لحياته نما جرين نماتي في اللي ولا دعاء في اللي قرتي أدون كسوفا تاتو قافة الميسا إبراهيم دوي أكنا أكمان إسيني همتي كسفتي سبب قرتي إبراهيم دوئتي الميسا دوئي في أدون تن أكنا تاتي جناني لكي جئين سببا المخي يدوئي في متي ملتو ربي أدو في جئني نرسي دبون ملتو ربي قرتي توكيشما ربي وان
tokkichuma rabbi si qaceelchu mallattoo rabbi irraahi du'a namaaftiif illee walaa jiruu namaatiif illee wanni kun akkanan ta'u walaakiin gabroottan isaa sodaachisuuf rabbiin akkana godha nutis nu sodaachisuuf rabbiin akkana godhe fa'idaa ra'aytum dhaalika hoggaanii fi sun gartan fafza'u ilaa dhikri illaahi je khara zikri rabbi deemaa si galee du'aa'ii godha istighfaara godha sadaqadha salaata kusuufaa salaata haganaan dhaammachuu barbaade yaada muraada rabbi isinii haa guutu waan niyyattan argadha tabaate isinii haa seentu taseente isinii haa barakattu rabbiin gartee kusuufa boru ganamaa kanallee nurraa gartee rabbiin nutti hin dallanini muslima Itoophiyaatirraa jalqabee hangafee biyya addunyaa tanarra jiru harakkachaa jiru hundaahu rabbii haa nassaruun isiniin ja'a sheer olii godhaa hundi keessan warri halkaniitis halkan gaarii warri guyyaatiis guyyaa gaarii qabaadhaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh